Ayandi makuru mu murwa mukuru Kampala wa Uganda mu gitondo cyo kuri wa kabiri haberi turika rikomeye ry'ibisasu ni ibisasu byaturikijwe ubugira kabiri biravuga ko byahitanye abantu babiri byangiza imodoka n'ibindi bikorwa remezo bimwe byaturikijwe hafi y'ingoro y'inteko ishinga amategeko ku nzu y'umuturirwa ikoreramo ibigo by'ubwishingizi no ku biro bikuru bya polisi ya Uganda. Umuyobozi wungirije wa polisi ya Uganda Edward Chom nawe yemeje ko icyari igitero koko cyakozwe bigambiriwe ngo gisigaye no kumenya bakigabye mu iperereza ryatangijwe. Twavuganye n'uwitwa Niyonzima Bright uri mu murwa mukuru Kampala atubwira mu buryo burambuye uko ibi byagenze. Zari ebyiri imwe yabaye hafi na Central Police Station ku muhanda ujya kuri Watoto uzamuka ujya kuri Uganda Road. Then indi yabaye imbere ya IGG's office hagati y'umuhanda. Baraceka yuko yari iri hasi y'imodoka y'umwe mu badepite cyangwa bamwe mu bakozi ba ministry ya Justice. Ahantu ya blasting ni muri parking lot ya Ministry of Justice imbere ya office ya IGG. Hari abantu umaze kumenya bapfuye? N'abagenzi basanzwe abenshi muri bo n'abagenzi basanzwe n'abamotari bari baparitse kuri station iri aho hafi. Hano hafi na police ya Central Police Station abenshi muri bo bare abantu bacuruza amaduka nyine yuko ni hafi na tower yitwa Coach Tower. Amaduka araho hasi y'amabotike n'abandi bantu b'abashoramari bagaburira abantu ibiryo n'ibyo ambulance zimo ziratora abantu zikajyana mu bitaro. Benshi muri bo babajyanye mu bitaro bikuru byitwa Murago by'igihugu cya Uganda mu mujyi Kampala. Ubu tuvugana umwuka wifashe gute aho ngaho, abantu bameze bate inyuma y'ibyo bisasu byaturitse? Ubu ngubu ahantu mpagaze bamaze gushyiraho demarcation za polisi nyine zigaragaza yuko iyi ari crime scene. Nabo bemerera abantu kujya imbere y'aho blast zibaye. Aba hafite ama offices babafosinze gukinga hafi na Ministry of Justice bashizeho iyo bakwita nka mobile hospital ni bus abakomerekejwe cyane, ambulance za polisi, ambulance za Kampala City Authority, ambulance za polisi, ambulance za UPDF na Red Cross n'abandi zimo zirajyana abakomerekejwe cyane mu bitaro bikuru bitwa Murago. Umwuka umeze gute mu bantu muri rusange kubera ibi bitero byose bimaze iminsi birimo kuba? Abantu bo nk'abaturage baba bafite ibyo bavuga, bamwe barimo gutinya. Nuko uvuga ngo iyo igihugu kimaze iminsi kitajya mu ntambara cyangwa kitari ibintu nk'ibi bihabaye, abantu bajya mu gutinya bagahangayika. So nibyo nakubwira muri aya masaha nta muntu wari wavayo gutanga raporo yuko baratubwira yuko ubushakashatsi butangiye. Polisi ya forensics nibwo ikagera gutangira gupikinga icyo bakwita evidence n'ibindi bintu. Ariko most offices ziri ahangaha kuri Ministry of Justice, offices kuri IGG office, amabanki ari aha kuri Jubilee House yose bakinze, abakozi basubira mu rugo. So bamaze kwidemarketinga nka crime scene. Yitwa Niyonzima Bright twavuganye ari mu murwa mukuru wa Kampala. Yari makuru muri Libya Mahashari Khalifa Haftar wayoboye ibice by'uburasirazuba hanganye n'ubutegetsi bwa byaturikiye mu murwa mukuru w'igihugu cya Uganda Kampala. Amakuru aremeza ko igisasu kimwe cyaturikiye ku muhanda uri ingoro y'inteko nshinga amategeko, ikindi giturikira hafi y'ibiro bikuru bya polisi mu mujyi wa Kampala. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Kampala Ignatius Bahizi wirweho. Mwiriwe neza Venuste. None amakuru ufite magingo ya nayahe? Amakuru mfite ubu ngubu nuko ibikorwa by'ubutabazi bigikomeje. Igipolisi gishinzwe kuzimya umuriro kirimo kuzimya umuriro wari watse bitewe n'ibyo bisasu byaturitse, kandi n'andi mashyirahamwe y'ubutabazi nk'umusaraba utukura urimo kuzana amamodoka atwara abarwayi gukura abantu bari bakomerekeye aho ngaho bihutishiriza mu mavuriro. Ariko abantu tumaze kuvugana n'abari bari hafi naho byabereye bavuga ko haturitse ibisasu biremereye cyane, byari bimeze nk'umutingito ku buryo amazu yose yari hafi byayashe komeretse benshi ndetse n'abapfuye. Ibindi bimaze kubaho nuko polisi yihuse igota inteko ishinga amategeko no gukuramo bari barimo kubajana kure cyane. Ubu ngubu ni ibikorwa by'ubutabazi bigikomeje kandi tuzi ko bishobora gukomeza no mu gihe kiri imbere.
aho hantu haturikiye ibisasu ni hantu ki? Urabona ni imbere mu mujyi hagati wa Kampala, aho wavuga ngo n'umutima w'umujyi wa Kampala, kuko niho hari inteko ishinga amategeko, kandi iruhande rw'inteko ishinga amategeko hari andi mazu akomeye arimo ibiro bya leta bitandukanye. Iruhande rw'inteko ishinga amategeko hariho ikigo gishinzwe umujyi wa Kampala, Kampala Capital City Authority. Hirya gato hari radio na televiziyo bikuru by'igihugu. Inyuma y'inteko ishinga amategeko hariho Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga hamwe na Minisiteri y'Imari. Imbere gato hari Minisiteri ishinzwe by'amataka n'uburimyi n'ubuhinzi mu gihugu. Urabona ni ahantu hari ibiro bya leta bitandukanye n'amashyirahamwe, bivuze ko n'umuntu ukwezi kumwe gusa haturitse ibindi bisasu hafi y'umujyi wa Kampala. Ibyo ngibyo abashinzwe umutekano babivugaho iki? Nibyo koko nk'uko bivuze, ni ibindi bisasu bibiri byaturitse mu kwezi gushize, kimwe giturikira muri bisi, ikindi giturikira mu kabari. Ibyo bisasu buri kimwe cyagiye gihitana umuntu umwe, kandi ibyo ntabwo byari ibisasu biremereye cyane ukurikije polisi. Byari bikozwe mu bintu bisanzwe ku buryo byari bidafite uburemere bwakwica abantu benshi cyangwa bwakomeretsa abantu benshi. Ariko ibisasu by'uyu munsi ko bigaragara bireba ko ari abantu babipanze neza kabisa, kuko byari ibisasu by'ingufu byatwitse n'amamodoka menshi yari ari hafi aho ngaho. Ubwo rero ibisasu bya mbere byitiriwe intagondwa za ADF zirwanya ubutegetsi bwa Uganda, ariko zifite ibirindiro muri Congo. Ariko igisasu cya mbere umutwe wa Islamic State cyangwa se IS, leta ya Kisilamu, yavuze ko ariyo yakigabye. Ariko muzi ko inzego zishinzwe umutekano zo muri Uganda no hanze zirimo State hamwe na ADF baba barabigizemo uruhare. Ariko noneho ibisasu by'uyu munsi bimaze kuba mu kanya saa 4 n'igice zo mu gitondo zaha ngaha, ntabwo twari twamenya ababiteze cyangwa niba abari buvuge ko ari bo babiteze. Na gipolisi ntacyo cyari cyavuga kuba niba kizi waba babiteze. Ari abashinzwe umutekano kimwe n'abatabazi, hari umubare w'abakomerekeye muri ibyo bitero baba batangaje? Nk'uko bivuze, ibi bitero bitandukanye biri ahantu habiri bimaze kuba byabera icyarimwe ku saa 4 n'igice za Uganda. Hakurikira ibikorwa by'ubutabazi bwo ntabwo twari twamenya haba hari abapfuye uko bangana cyangwa bakomeretse, ariko ikigaragara ni uko amavideo arimo kuva aho byabereye yerekana ibice by'imibiri y'abantu nk'amaboko, amaguru, inkweto abantu bari bambaye, imyenda byatagaguritse aho ngaho igisasu cyabereye. Ubwo bivuze ko ubu ngubu tutaramenya umubare w'abantu baba bapfuye cyangwa bakomeretse, akaba twiteze kubimenya mu masaha make ari imbere polisi imaze gusohora itangazo.